ngikhiphile album khona ukupromote kahle album because ngila ngibona ama comments athi awukwenza ukuthi anginayo ingane engayenzele lutho nomama beingane aba2 engihlangane nabo ngaleso sikhathi omunye wabo uye waya public wathi I think from 2020 yeah nakhona 2020 kuze kube manje 2019 hlangane nalentokazi mhlawumbe nokufika ukuthi kunezinkulumo ezivelayo ngazo ngihlangana naye 2019 beku December umuntu okholwayo uzwana nezinto straight forward uyabo okuthi ke ngoba la ngithe ngizokhuluma iqiniso angizibi uzozidefend angizibi uzokwenza njalo okuthi uma kunjalo nami ngathi kwaku wrong wami loyo ukuthi mhlawumbe ngibe nabantu abangaphezulu koyedwa ngaleso sikhathi kufike ke isikhathi sokuthi sixabana kanjalo uyakholwa akazwana into ebhedile nani ucela ukuphuma ngiphume kuye ngingakhulumi lutho nangento yengane ngingenzi lutho I think kwadlula ba 2 months ngazama ukuthi mfethu ingane yakho yokuqala ikwazi ukuxabana forever sinengane